September ni som panga sang ni som ni pali chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule Al Qaeda din tu le World Trade Center beina 9/11 an ti tak ruam han tu ber Osama bin Laden afapa kum sang ni som pakua a thi to anga soi Hamza bin Laden chu aladam anti tun haya intelligence report a chuan Hamza bin Laden hian Al Qaeda chu din thar le in hepol hroi tu hi ani meka England chanchin bular the mirror chuan Hamza bin Laden aladam thu hi anziaka Hamza bin Laden hi adam ani satlia lova Al Qaeda ron indin thar le na amazing hlap tu ania adam thu le Al Qaeda din thar le na konga ma alak dan hi Taliban hroi tu senior te chuan an hrachiang hle a heng Taliban hroi tu te hian Hamza bin Laden hian mufawa anin kom ho jing viawa an chung kwa po Taliban te jinga an tlang nel hle a he hian Taliban te le Al Qaeda te inkara inzomna thataka omti alantira he hi khothangram ti tan chuan hriat thiam nge ngai thilani Hamza bin Laden hi tuna chuan Al Qaeda hruai tu ani to a Iraq war nuwa an len ber hun lai thleng chole mekani anti ani Hamza bin Laden hi Crown Prince of Terror firfiak lal fapa tia soite poni thina tuna hian Al Qaeda din tharle turin na satakin na be meka an hmalak le na turpo arohman mek ni in soyania Taliban hruai tu te chuan Hamza bin Laden le Al Qaeda te hi an da VIP hle a Hamza le achung te hi anom na tur hmun bik te pe in an mamo te pon ngai tu saka report thin khata chuan Afghanistan rama firfiak te tamna le lo chuana hmun nia soi Jalalabad khoilai emo anom mek ni in soyani bok Hamza bin Laden hi kumsom thum palimi ani meka a omna hmun Jalalabad hi Afghanistan khopui Kabul atanga khochak lammel zawela hla omania mase tuna takhi chuan USN thlatupol Central Intelligence Agency CIA te hlawin Iran rama antlan meka Iran a hian Hamza le anupui pali te hi anom mek anti Hamza hi Taliban le Al Qaeda te tan mi poimo tak ani ti achiang hle a chen nam hun hi silai kap thiam sniper zali songar walin an veng reng antia tuna hian Afghanistan a Al Qaeda te hi an lian le to hle a Afghanistan rama chuan kem lian tak tak som an nei le to a an ma ni mai ni lo firfiak dang som ni pakhat te ne an inzomin an thok ho meka Al Qaeda ke ma te hian an sipai te an training tira thichil pol te po training an pe a Afghanistan rampona raldo turin an in bot sai mek ni in an soya Al Qaeda ron indin thar le na hian Hamza ba ka hian a unaw pa Abdullah bin Laden poina thohlokin apoimo hle ni antibok Hamza bin Laden hi Osama bin Laden a fa som ni jinga som pangana ni a anupui pathum na fapa ni in kumnau pangte ni laya tangina pa hnungzui tu tur le apa ayo tu tura cher ania a unaw te jinga po apa bula om hnem big ania Taliban te jinga le Afghanistan rama chuan anau pan laya tangin Hamza hi alar hle to a tun apo hian Afghanistan a pathil ti thei ber jinga mi Sirasuddin Haqqani chuan Hamza hi sumle pa ya po apuina sa hle ani kumsang ni som pakwa khan khati lai US President Donald Trump chuan Hamza bin Laden chu US sipai te bom thla ka wangin athi ti apuanga athinge ani ti fin fiana omlo chungin US President mewina puana wangin khovel chuan Osama bin Laden afapa Hamza bin Laden chu athia angai mi ani US sipai te hian Hamza bin Laden tha tum hian khoilai tak nge an bom hriat anilova Afghanistan le Pakistan khoilai amo ti ania amun hi chiang takin puan zara nilova US sipai te hian Hamza bin Laden hi an that ninge in soima se Iran ramlama alo tlang chimman ni in alang khatilaya US President Trump chuan Hamza bin Laden a thi thuwa puan na khan Hamza bin Laden thi na wang hian Al Qaeda chuan hroi tu poimo tak an chana Osama bin Laden a thla poimo tak a top ta boka Al Qaeda pol hmalak na poina tur hle don ani atia ma se an lo that mi lova tuna chuan Al Qaeda ho tu pa Al Qaeda din thar le tu le an hmalak na chi sang sang ro man tu ani le ta a Islam sa ko mel ma te be na khonga Al Qaeda pol mangin ma aron langei don ti achianga
chuti rual chuan apa Osama bin Laden phuba po aron ngai ventel nge yang ti arin thei ome living Nostradamus santi mai athos salom le thil hrit lok chungchang hi mitam tak chuan in lo hreto mai theya kumsom thum paruk mi chau alania ma se khovel thil thleng lian tak tak hi alo soilok dik to a kumina nge po hian a thil soilok pali chu a thleng dik to anti COVID-19 ripui len tur thu te Elon Musk an Twitter a lei tur thu te le Queen Elizabeth pani na thi tur thu te po alo hrilok dik to a tuna hian salom hian van thengreng a thil thlok asteroid pakhatin khovel ron su thoi fu adon ti a alo soilok chu voin hian ron thleng don ni in soyani a NASA chuan asteroid pakhat chu khovel nei taka ron thlok don ti hi an soi chiang to a kumin July thla alo soilok to asteroid chungchang hi Near Earth Object Observations Program te po in an lo be seilok ani a voin hian kan chen na lei nei taka hian ron thlok don an ti ani salom chuan lar du wangemo mimal thila hlok na le choi moina don du awangemo a hetianga thil lo thleng tur hri lok thin hi ani lo ti asoya ka thil lo soilok te hi ka soilok ti hremi alo ten adik zia an ron ti fia hi ka du ber chu ani ati athos salom chuan kumin July ni somni pariat khan ka Instagram story a asteroid chungchang video hi kalo post to a NASA chuan hemi chungchang hi September thla an ron puangang ka tia ka thil mu ka soi ataka ron thleng hi thil thleng dik fu pal ani lova thu dik tak ka soi thin jok ani ati bok NASA hnuaia Near Earth Object Observations Program chuan asteroid lian tak God of Chaos tia ming an vua chuan voin hian mel nuai ruk sing ni vela hnaya khovel hi aron su thoi fuwa don an ti ani athos salom chuan in dopui pathumna World War III chu Ukraine emo Gaza emo in tran don lova South China Sea tuipui in chuna wangin in tran don atia a in tran dan tur chu mi zongjong makti tur thil thleng emo cyber attack rap thak tak emo ani don ni in na soyani salom hi sangha zakwa songriat paruk October ni khan Brazil rama alo pianga kumsom pani mi ani tangin khowela thil thleng tur hi a hril lok tran to a hril lok na zinga thleng dik chiang ber chu Russia in Ukraine run chungchang hi ania ani le thale kumzong zonga soi dik vek an ti ani bazari lo thira wangin kan lo me